Na temelju evidencije utvrđujem da je na našoj sjednici nazočno 17 zastupnika i da Skupština može punovažno odlučivati. Svoj izostanak za današnju sjednicu uredno je opravdao uvaženi zastupnik Mario Jurkić iz zdravstvenih razloga, dok Mujo Puzić, Damir Hamidović i Vedran Nišlić nisu opravdali svoj današnji izostanak. Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović, izvolite. Sada pozdravljam sve prisutne jednako. Ponavljam pitanje, koliko ima ministara srpske nacionalnosti u vladi Posavskog kantona? Hvala. Zahvaljujem zastupniku Ahmetoviću. Stavljam prijedlog dnevnog reda na razmatranje. Ima li primjer na predložen dnevni red? Ima. Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović, izvolite. U skladu sa člankom 11 i člankom 73 Poslovnika Skupštine Županije Posavske, stavak 2 i 3, predlažem dopunu dnevnog reda za današnju sjednicu sa tačkom dnevnog reda kako slijedi. Poticaj, odnosno inicijativa za promjenu Ustava Županije Posavske. Predlažem da tačka poticaj za promjenu Ustava Županije Posavske na dnevnom redu bude 7. tačka dnevnog reda. Obrazloženje o hitnosti. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, razlog za hitnost se ogleda u činjenici da već dugi niz godina Skupština i nadležna skupštinska tijela ne pokreću vrlo jednostavnu proceduru izmjene Ustava, zbog čega se dovodi u pitanje ustavnost svih dokumenata koja donosimo na zasjedanjima Skupštine. Molim vas da usvajanjem ovog prijedloga za dopunu dnevnog reda pustimo u proceduru moj nacrt prijedloga izmjena Ustava. Hvala vam na razumijevanju i molim da se glasa o mom prijedlogu. Dostavljam vam pisane forme. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Senadu Ahmetoviću. Dužan sam dakle dati odgovor na uvaženog kolegu i zastupnika. Prije svega, koliko meni poznato, još u ranijem sazivu su dakle davani poticaji na Ustav koji su prošli. Ovdje se radi o amandmanima, dakle ne o poticaju, nego dakle na prijedlogu amandmana. Moram kazati svome kolegu koga cijenim kao i sve ostale kolege i kolegice zastupnike da prije svega nije u redu dostavljati dakle na sam dan ovako vrlo važno pitanje, a s druge strane dakle amandmani nemaju ni obrazloženje. Sukladno dakle članku 181 je jasno i zorno navedeno tko može dostavlja i tako prijedlog amandmana. To su Vlada Županije Posavske, od član 180, dakle 180 našeg Poslovnika. Dakle, znači pravo na amandmane, odnosno popravke na Ustav Županije Posavske mogu predlagati Vlada i većina zastupnika u Skupštini Županije Posavske. Uvaženi kolega, ja ne vidim ovdje nikakvu većinu koja bi mogla to predložiti i smatram da nema potrebe da glasujemo o dopuni dnevnog reda, jer se radi o vrlo važnom stvarnom pitanju, a o ovome će biti riječi i u programu rada za ovu godinu, a isto tako na ovome već dulje vrijeme radi Vlada i ja se nadam da ćemo to u ovoj godini, i to neću reći vrlo brzo, ali vrlo brzo će se naći na dnevnom redu, da ćemo i taj dio dakle pokušati riješiti sukladno dakle presudama Ustavnog suda, sukladno našim potrebama da izvršimo popravke našega Ustava. Samim tim nakon dakle tog, vidim da se i na drugi način da se također tražili kod programa rada da s Poslovnikom idemo. Normalno usvajanjem amandmana na Ustav da se odmah ide sa izradom Poslovnika. To je savršeno jasno i mislim da vi to razumijete. Ja se nadam da ste uvažili ovo moj na neki način
što sam htio kazati vezano za dopunu dnevnog reda, pa evo ako imate još nešto dopuniti, izvolite. Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović. Hvala predsjedniče. U članku 182 stoji pravo poticaja inicijative na promjenu Ustava županije ima svaki zastupnik u skupštini. Poticaj podnosi pismeno sam dostavio, sa obrazloženjem predsjedniče skupštine. Hvala. Nadam se da će u programu rada o tome onda podrobnije govoriti. Da, ali... Zadovoljan sa mojim pojašnjenjem oko ovoga što... Ja sam zadovoljan sa vašim pojašnjenjem, nisam zadovoljan s tim da se glasa. Ja tražim kao zastupnik, imam pravo na to da se glasa o mom prijedlogu tačke dnevnog reda. Hvala. Mislim da nema potrebe, ali evo, ako vi baš insistirate, možemo samo da vam kažem. Prije svega, dakle, članak 180, u njemu stoji, znači, tko može podnijeti amandmane na Ustav. To su Vlada i većina zastupnika. Bio sam tu decidan. Rekao sam članak 182, kad su u pitanju, znači, inicijativa, pravo na poticaj inicijativu, znači, na promjenu Ustava, ima svaki zastupnik, tu slažem, ali inicijative su već bile u ranijim sazivima su već date na Ustav, to samo znate. Dakle, tako da nema, mislim, potrebe da onda, mislim, i glasujemo. Ili se slažete sa ovom konstatacijom? Smatram da trebamo glasati bez obzira koju tačku, iako nije tačka, znači treba da se... Budući da amandmani nisu obrazloženi, ja ovo ne smatram podnošenjem amandmana. Nema obrazloženja. Vi ste samo ovdje naveli što želite uraditi, ali nema dakle obrazloženja po tim prijedlozima tu. Isto znači, ne mogu znači shvatiti da je ovo pravilna dopuna dnevnog reda, da mogli postaviti to dakle, na dnevni red, odnosno da mogli o tome glasovati. Ima li drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda? Nije dopuna dnevnog reda, ako može komentar na to. Može. Uvaženi zastupnik Željko Ćošković, izvolite. Hvala predsjedniče, ja vas pozdravljam kolegice i kolege zastupnike, predsjednika vlade, članove vlade, medije. Htio sam samo reći da ne vidim sad smisla da mi glasamo o poticajima. Poticaji su usvojeni, znači za vrijeme još dok je predsjednik skupštine, mislim, bio Mario Jurkić, ako se ne varam. Znači to smo usvojili, sad su na redu amandmani. Mi imamo u programu rada skupštine upravo te amandmane, ja očekujem da će ubrzo biti ovdje, znači ne možemo sad glasati o poticajima jer smo poticaje već usvojili. A amandmane predlaže, evo kako je rekao predsjednik skupštine, mi iz kluba HDZ, BiH, HSP jesmo za to da se krene u ovu proceduru i treba krenuti i krenit će se kako naš program i predviđa, međutim ponavljam, ne možemo sad glasati o nečemu što smo već izglasali. Evo toliko, hvala. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Željku Ćoškoviću. Ako nema drugih prijedloga, dakle, stavljam predloženi dnevni red kako sam ga već pročitao na izjašnjavanje. Tko je za? Pojedinačna rasprava. Tko se javlja za riječ? Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović, izvolite. Želim posebno izraziti sve nezadovoljstvo činjenicom koju je podnosilac konstatovao na stranici broj 6, izvještaj o radu Skupštine Županije Posavske za 2020. godinu kao mjere koje su bile predviđene programom rada, a nisu realizovane, osvrnut će samo na jednu od mnogih, a to je amandmani na Ustav Županije Posavske. Predlagatelj je bio Vlada Županije Posavske, obrađivač je bio Ministarstvo pravosuđa i uprave, rok je bio 1. ili 2. kvartal 2020. godine. Žalosno je jednostavno nedopustivo, drage kolege i kolegice. 7 godina. Samo ovdje u Skupštini, ovo je 7. godina. Tako da vas sve gledam i zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom zastupniku. Ja želim naglasiti da smo mi svo vrijeme poštivali Ustav Federacije i normalno odredbe našega županijskog ustava i da se nismo u tom dijelu ničim ogriješili, a kako sam već kazao, radit ćemo i to užurbano na amandmanima našega ustava. Odnosno jedina stvar koju je Skupština trebala odraditi je Poslovnik. Treba napomenuti da izrada Poslovnika prije svega zahtijeva izmjenu našeg Ustava da bi uopće pristupili izradi Poslovnika.
raditi poslovnik na trenutno postojećem ustavu Županije Posavske, koji je već izgubio stvarno puno od svojeg smisla, ne bi imalo baš nikakvog učinka. Znači moramo sačekati da prvo promijenimo ustav, pa tek onda da dođemo do izmjene poslovnika, što će onda biti svakako ovlast skupštine, a onaj dio koji je vlada uradila ili nije uradila i zašto nije, već predsjednik vlade obrazložio. Za ovu izmjenu ustava nam ne treba ni neka velika javnost, jer to je dokument koji omogućava nama zastupnika bolji i funkcionalniji rad, znači to bi mi vjerovatno puno lakše riješili i bez javnosti, samo trebamo prvo promijeniti ustav. Evo toliko. Utvrđujem da je naša sjednica Skupštine Županije Posavske s 14 glasova za, 2 suzdržana glasa i jednim zastupnikom koji se nije izjasnio usvojeno Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2020. godinu. U 2021. godini planirano je donošenje 55 mjera. Od toga su planirane 23 mjere od normativne djelatnosti i 32 mjere iz informativno-analitičke djelatnosti. Kada je u pitanju normativna djelatnost, posebno bih naglasio i istaknuo važnost donošenja amandmana na Ustav Županije Posavske kako bi ispoštovali presude Ustavnog suda, a samim tim izvršili i druge popravke i nelogičnosti koje se nažalost još uvijek nalaze u Ustavu Županije Posavske. Pojedinačna rasprava. Tko se za riječ? Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović, izvolite. U skladu sa člankom 11, 152 i 153 predlažem sljedeće amandmane na program rada Skupštine Županije Posavske za 2021. godinu. Amandman 1. Predlažem da se na strani broj 2 u stavu Ministarstvo pravosuđa i uprave briše kompletno poglavlje amandmani na Ustav Županije Posavske, gdje je predlagatelj Vlada Županije Posavske, obrađivač Ministarstvo pravosuđa i uprave. Rok prvi i drugi kvartal 2021. godine. A na strani broj 1 u stavu Skupštine Županije Posavske iznad pod navodnim znacima Poslovnik o radu Skupštine Županije Posavske dopiše sljedeće. Amandmani na Ustav Županije Posavske predlagatelj da vode Skupština Županije Posavske, a obrađivač Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo. Rok prvi kvartal 2021. godine. Amandman broj 2. Predlažem da se na strani broj 1 u stavu Skupštine Županije Posavske ispod Poslovnik o radu Skupštine Županije Posavske, a iza riječi rok tijekom 2021. godine dopiše sljedeće. Potvrđivanje prijedloga kandidata kluba zastupnika Srba u Skupštini Županije Posavske za predsjednika ili zamjenika predsjednika. Predlagatelj Skupština Županije Posavske, obrađivač Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo. Rok prvi kvartal 2021. godine. Obrazloženje. Usvajanjem amandmana 1 bi se vratila ustavna i poslovnička nadležnost Skupštine Županije Posavske kao zakonodavne vlasti u izradi izmjene Ustava i amandmana na Ustav. Napominjem da je program rada za Skupštine Županije Posavske za 2020. godinu bilo predviđeno da Vlada kao predlagatelj, a Ministarstvo pravosuđa i uprave u roku od prvog i drugog kvartala 2021. godine izradi amandmane na Ustav Županije Posavske, što nisu radili. Usvajanjem amandmana 2 bi se naložilo Skupštini da se napokon dovrši kompletiranje rukovodstva Skupštine Županije Posavske, čime bi se ispunila obaveza Ustava Federacije Bosne i Hercegovine o načinu izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine. U slučaju da predlagač ne prihvati amandmane, tražim da se o amandmanima glasa. Izvolite, na govori. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Senadu Ahmetoviću. Hvala. Ja bih kolegu zastupnika zamolio, kao u prethodnoj točci, kada smo raspravljali o amandmanima, da i ovaj puta na neki način ima razumijevanje, da ono što je predloženo, a predložio je, dakle kolegij je predložio, znači tako, program rada,
da prihvati zato što na koncu tu je većina zastupnika u skupštini, znamo znači ko može predlagati izmjene, tako. Dobar dio na amandmanima smo već rekli, dakle, da je urađen, u pripremi je i vrlo brzo će naći na sjednici, dakle, skupštine. Naravno da o Ustavu svakako odlučuje skupština, Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo i da to ne može proći mimo ovoga tijela, u svakom slučaju. Dakle, ja vas zamolio da ne glasujemo, jer mislim morat ćemo napraviti poslije i stanku i svašta nešto tu, nema razloga. A kad se radi o drugom amandmanu, o kome ste govorili, vezano za imenovanje drugoga utvrđivanja, tako imenovanje zamjenika predsjednika skupštine, po ovom pitanju već je poznato da se vodi sudski postupak i mi očekujemo sudsku odluku i nakon te odluke ćemo svakako na neki način postupiti sukladno istoj tu. Ako uvažavate, ja vas zamolio da ipak nastavimo dalje sa radom. Izvolite. Tražim dakle, da se glasa po ovim amandmanima i da ukoliko do toga ne dođe, tražim da se od vas da napravite pauzu i da se klubovi naroda izjasne da li je usvajanje programa rada Skupštine za 2021. godinu prekršen vitalno nacionalni interes konstitutivnih naroda. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Ahmetoviću. Za riječ se javio zastupnik Željko Ćošković. Izvolite. Evo, kratka jedna replika kolegi Ahmetoviću. Prije, pola sata ste otprilike rekli 7 godina sam ja ovdje u skupštini ili 7 godinu, jel? Nije se to pomaklo s mjesta što se tiče izmjene Ustava. Tada je inicijativa za Ustav bila za izmjenu Ustava podnešena. Obrađivač i predlagatelj, odnosno obrađivač amandmana je bila Komisija za izbor i imenovanje. Izbiljam to nije baš odmaklo onoliko koliko bi svi očekivali da je trebalo odmaknuti. Kasnije smo to promijenili da je to Vlada da predloži amandmane kako se kod nas i predviđa, znači da to mora biti ili Vlada ili većina zastupnika. Ako sad to ponovo damo Komisiji za izbor i imenovanje, kolega Marković je mislim predsjednik te komisije, oni opet ne mogu formalno biti predlagatelji tih amandmana, nego predlagatelj opet treba biti većina zastupnika. Kao što je poznato, većina zastupnika ovdje je iz kluba kojem sam ja predsjednik, znači sad bi trebali dati komisiji da to obrađuje, pa da onda klub naš zastupnika, jer jedino tako imamo većinu za predlaganje. Ne vidim, mislim da se vrtimo u krug i da ćemo se unazaditi, a ne unaprijediti. Ajmo ostaviti ovo ovako, imamo prvi i drugi kvartal kako je predviđeno. Vlada je već, koliko sam ja informiran, i ministar pravosuđa napravili dosta na tim amandmanima i ja ih stvarno očekujem da ćemo ih vrlo brzo imati u proceduri. Bojim se da ako napravimo ovo što vi kažete, da imate potrebitu većinu, da ćemo se samo unazaditi i usporiti cijeli proces. Evo toliko. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Željku Ćoškoviću. Pitam ponovno kolegu, je li sad zadovoljni sa... Nije zadovoljni. Mi ćemo napraviti stanku. Moramo napraviti stanku da bi se Vlada na neki način kolegi očitovao o onome što trebamo dalje uniti u program rada. Molim? Nema to veze s klubovima naroda nikakve. Ne. Stanka od 10 minuta. Nastavljamo s radom. Kolegi Skupštine se sastao vezano za prijedlog prvog i drugog amandmana od strane Senada Ahmetovića. Kolegi je odbio jedan i drugi amandman, dakle ostaje pri svom programu rada i onim svim rokovima i aktivnostima koje su navedene. Pitam kolegu zastupnika da li je zadovoljan. Traži se riječ. Izvolite, Senad Ahmetović. Nisam zadovoljan. U vašem izlaganju u prošlom rekli ste da nikad ništa nije urađeno, da nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH
i zato vas zamoljavam da napravite stanku, pauzu, da se klubovi naroda izjasne da li je usvajanjem programa Skupštine Županije Posavske za 2021. godinu prekršen vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda. Kolega zastupniče, dakle, rekao sam vam da je kolegi odbio vaše amandmane. Želite li vi da se o njima glasuje, da se izjašnjavamo ili ne želite? Traži da se glasuje. Dobro. Ja ću dakle čitati amandmane, a naravno mi ćemo... Molim? Ne, ja želim da se ispoštuje Poslovnik. Dakle, u amandmanu od kolege Senada Ahmetovića prvom stoji, predlažem da se na strani broj 2 u stavu Ministarstva pravosuđa i uprave briše kompletno poglavlje amandman na Ustav Županije Posavske, predlagatelj Vlada Županije Posavske, obrađivati Ministarstva pravosuđa i uprave, rok prvi i drugi kvartal 2021. godine, a na strani broj 1 u Ustav Županije Posavske iznad Poslovnika o radu Skupštine Županije Posavske dopiše amandman na Ustav Županije Posavske, predlagatelj Skupštine Županije Posavske, obrađivač Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo, rok prvi kvartal 2021. godine. Ko je za ovakav amandman? Jedan zastupnik. Konstatiram da amandman nije prošao. Amandman broj 2. Predlažem da se na istoj strani broj 1 u stavu Skupštine Županije Posavske ispod Poslovnika o radu Skupštine Županije Posavske, a iza riječi rok tijekom 2021. godine dopiše sljedeće. Potvrđivanje prijedloga kandidata kluba zastupnika Srba u Skupštini Županije Posavske za predsjednika ili zamjenika predsjednika. Predlagatelj Skupštine Županije Posavske, obrađivač Odbor za Ustav i Poslovnik i zakonodavstvo, rok prvi kvartal 2021. godine. Tko je za prijedlog ovakvog amandmana? 1. Konstatiram da amandman nije prošao. Nastavljamo dalje sa radom. Ako se više nitko ne javlja, zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda i stavljam prijedlog programa rada Skupštine Županije Posavske za 2021. godinu na glasovanje. Tko je za? Koliko? 13 glasova za. Zahvaljujem. Tko je protiv? 1 glas protiv. Zahvaljujem. Tko se suzdržao od glasovanja? Utvrđujem da je na današnjoj sjednici Skupštine Županije Posavske s 13 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom usvojen program rada Skupštine Županije Posavske za 2021. godinu. Prelazimo na 3. točku dnevnog reda. Prijedlog programa rada Vlade Županije Posavske za 2021. godinu. Izvolite kolega. Reći da je lapsus, da me niste vidjeli, svi su vidjeli ovdje od svih kolega, mogu podvrti. Tražim da napravite pauzu i da se klubovi naroda izjasne da li je usvajanjem programa, a usvojen je sad, Skupštine Županije Posavske za 2021. godinu, prekršen vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda. Hvala. Klubovi naroda za riječ se javio uvaženi zastupnik Mehrem Mišević. Hvala predsjedniče. Pa evo, ja bih samo da napomenem kolegu Ahmetovića da u ovom momentu je nemoguće osigurati, to jest održati sjednicu kluba naroda, jer evo, poznato da su trenutno 2 zastupnika ovdje i samim tim nemamo ni kvorma. Tako da evo, imamo to u vidu, a tako da imamo to u vidu i da se između ostalog i tim rukovodimo. Hvala. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Mehremu Miševiću. Ponovo se za riječ javio Senad Ahmetović. Izvolite kolega.
Uvaženi kolega Memiševiću, da li je neko prisutan? Nije, ovdje imaju 3 kluba i treba da se izjasne da li ima kvorum, da li nema. To će se ustanoviti, niko ne zna da li ima ili nema. 3 kluba naroda su ovdje. Hvala. Molim kolegu zastupnika, pitam ga koliko stanku tražite? Koliko minuta? 5 minuta. 5 minuta? Da. Vi možete vi možete da uradite šta hoćete. Imamo naravno da imaju mogućnost rok od 7 dana da se izjasne. Ja tražim sad, pošto ovdje klub Hrvata, jer većina kluba Hrvata je prisutna, klub Srba je tu. Kolega, klub Bošnjaka je onako kako je. Hvala. Zastupniče, nije korektno da obmanjujete, da zapravo ovdje dovodite u poziciju sve skoro zastupnike ovdje u Skupštini zbog određenih nekih stvari koje nemaju veze sa radom ovoga tijela. Uvaženi zastupnik Željko Ćošković, izvolite. Ja moram reagirati, znači, kao predsjednik kluba Hrvata, znači mi nemamo namjeru održati sjednicu, ne mislimo da je prekršeno nešto na štetu našeg naroda. Ukoliko Bošnjaci to smatraju, odnosno kolega Ahmetović smatra, ja predlažem da se održi taj klub Bošnjaka ako se može održati, ako ne, ne, jel? Klub Srba isto tako ne bih ulazio u njihove ingerencije. Ja to ne predložio bi predsjedniku da odobri tu stanku od 5 minuta, nismo. Zahvaljujem kolegi na sugestijama. Stanka 5 minuta. U klubu Bošnjaka kvorum i tako da nismo mogli zasjeti, imamo rok 7 dana da se klubovi narodi izjasne. Hvala. Samo da vam kažem, kolega zastupniče, vi ste prije to glasovali za ovu točku dnevnog reda i ta točka je prošla. Poslije glasovanja nema ulaganja vitalnog nacionalnog interesa poslije glasovanja tu. Vi ste glasovali za točku. Hvala. Nastavljamo dalje s radom. Na 3. točki dnevnog reda Prijedlog programa rada Vlade Županije Posavske za 2021. godinu. Prijedlog programa ste dobili materijal za našu sjednicu. Imamo dodatno pojašnjenje. Za riječ se javio zastupnik Senad Ahmetović. Izvolite. S obzirom da nisam dobio odgovor na pitanje o nacionalnom sastavu Vlade Županije, a u skladu sa Ustavom Federacije BiH, smatram da se program rada Vlade Županije Posavske za 2021. godinu odnosi na vitalni nacionalni interes, ali pošto želim da ohrabrim vladu nastojanjem ovim koje je izrekao i sam bivši predsjedavajući Skupštine, sadašnji predsjednik Odbora za Ustav i zakonodavstvo, vi kao predsjednik i predsjednik vlade, želim da vas ohrabrim da takvom radu ne bude povrede vitalnog nacionalnog interesa. Hvala. Kad su u pitanju, znači kad je pitanju komentar Senada zastupnika Ahmetovića, jasno je dakle da je poznata nacionalna struktura u vladi, tako da evo, nema potrebe da sa tim špekulira koje kakve nacije, to je, znači kod imenovanja vlade poznato i na ovo pitanje planiramo davati posebne odgovore.